Hello friends, ibihe byiza nibyo mbifuriza mwese mukomeje kudukurikirana kuri KTV Skills. Ni ka kanya kacu ka now menya nonaha, abahanzi batanu bafite indirimbo zarebwe n'abantu benshi kurusha abandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo wamaze kumva ko iyi ari imwe muri ya video ugomba kureba wamaze kureba munsi kwamaze kuba warakoze subscribe. Twihuta tujya ku mwanya wacu wa gatanu tuhasanga Chris Easy yakoze indirimbo bise Inana, niyo igeze ku mwanya hanze imyaka ibiri, ifite views 8,800,000, like 50,055 ndetse na comment 2,200. Ku mwanya wacu wa kane turasanga Shafi ndetse na Chris Easy badukoreye indirimbo bise Bana. Wibuka gukora like ndetse na share. Bana imaze hanze amezi icyenda, imaze kurebwa na 13,000,000, ikaba ifite like 81,000 na comment 2,500. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Bruce Melody, igitangaza igisumizi, ku ndirimbo ye yise Katerina. Umva agace kayo nimba utayibuka. Imaze hanze imyaka ine, imaze kurebwa na 13,000 na like 79,000, comment 4,100. Ku mwanya wacu wa kabiri turasanga Bruce Melody, Element na Ruskana mu ndirimbo bise Food Twa ije ku mwanya wacu wa gatatu. Mwibutsa gukora subscribe. Umva agace kayo. Umwaka umwe umaze kurebwa na 17,000, like 146, comment 6,800. Bararenze kabisa. Ku mwanya wacu wa mbere karundura kabuhariwe amashyi menshi kuri Ngabo Medali, indirimbo iri muri 3 zakunzwe muri East Africa, ni indirimbo bise Sirori. Imaze hanze imyaka 6, bifite 1,103 za views, like 541. Ntabwo abaho. Ngayo nguko rero, ngizo indirimbo zacu 5 zarebwe n'abantu benshi. Mushobora kwibaza ati ko hari izo Meddy yakoze zirusha izo z'abandi views, ntabwo twashyiramo indirimbo zirenze imwe y'umuhanzi. Niyo mpamvu twahisemo indirimbo imwe kuri buri muhanzi, nubwo hari abafite indirimbo nyinshi zagize views nyinshi nka Meddy. Mwari kumwe na Ismail King Bruce. Kora subscribe naho ubutaha. Ciao.